Dobro jutro, nedjelja je, imam ovaj neplanirani video. Felicija neće upaliti. Jučer sam ga raskapao i došao sam do toga da jednostavno pumpa goriva je riknula. A riknula je zato niko do sad nije mijenjao filter goriva. Zato je na sudovom mjestu. Znači, kogod je radio servise do sad, uključujući i mene, jednostavno mu se nije dalo čupati taj filter van. I eto, pumpa je jednostavno zaštekala. Filter je katastrofa, jučer sam ga iščupao van. Najgora stvar u tome je što je auto na parkingu i ne mogu ga furati do garaže. Znači sad jednostavno ga moram popraviti na parkingu. Imam tu pumpu sa sobom, kupio sam jučer neki čovjek na oglasniku je prodao, pa sam skočio do njega. I ništa, sad ću se zavući pod auto, to je prvo ću zamijeniti pumpu naravno, jel? Digao sam siceve i ubacit ću pumpu. Ovo tu, grdosija. I kad to napravimo da moram staviti novi filter, kupio sam novi filter, ništa nije skupo, ali je puno posla i jako nepristupačno. I još, kao moglo bi biti pristupačnije, ali je sve zapeklo dole i ne mogu skinuti hitchfield, tako da banana. Evo pacijentice, -5 je vani, a ne mogu ju ni zagrijati. Ovo je stara pumpa, to sam jučer izvadio, jedva. Znači u teoriji se čini lagano šta sam makneš siceve, ali nije, znači sve je na knap, rupa je taman na knap, uglavnom to je tank. Goriva ima nešto. To sam provjerio, kad se da kontakt daje struju, daje 12 volti, tako da je to ok. Provjerio sam i osigurače i sve, ali uglavnom jednostavno pumpa ne pumpa, jel? Prije nego krenemo ću očistiti stajala vani. Sam malo benzina. I fino ću počistiti, puno je, znači nekakve malo prašine i gluposti. Naravno na ovoj drugoj pumpi ne radi plovak. Izmjerio sam, ne daje nikakav otpor, ne znam, nešto strgano. Tako da moram sa stare pumpe prebaciti plovak koji radi na ovu drugu pumpu, koji pak motorić radi. I morat ću lemiti. Idemo lagano. Sorry ljudi, bilo je teško snimati i gurati ovo govno unutra. Ali evo, uspio sam nagurat. Samo treba stisnuti i
Tu je negdje ovaj čep za to. Evo ga. To se stisne i onda se s ovim čepom zašarafi. Jako teško, tu je ova guma. Nisam ni siguran da to sve dobro stoji, iskreno. A da stoji, vidjet ćemo. Evo unutra, jedva sam je naguro. Ne znam je li dobro sjelo uopće. Ovo je to obruč. Se stegne. Sad sam ga stegao. Maksimalno, tu unutra su još cijevi. A valjda je dobro. Valjda je fucking dobro. Treba bi sad spojiti ovu cijev za povrat goriva, taj je ok, a ovu za izlaz moram dole još filter spojiti, prekratko mi je. To jest, filter je na takvom šugovom mjestu da je to sve kratko. Tako da morat ću nešto iskemijati. Sad slijedi life hack. Uzet ću ovaj komad PPL-a i tu ću ga nagurati u ovo cijevo što ide u filter. Evo ga. I onda ću s izolirkom to izolirat i onda ću povući van crijevo, dole zašarafit filter i onda izvući crijevo opet gore i zaštekat ga tu u pumpu. Ovo sam jedva stegnuo, ja se nadam da će držat ovo crijevo za povrat goriva. Sam jedva navuku gore, nadam se da nisam nešto probušio, mislim sve je to katastrofa. Ali dobro, okej. Ništa. Ajmo probat. Evo ga. Ja se nadam da ću uspjeti. Ajmo probat. To vuč. A ono. Moglo bi uspjeti. Možda. Ide ćemo. Možda ću morati izmišljati neku novu cijev. Ništa je to, idem dići auto na dizalicu pa na klocne. Evo ga, uspio sam izvući crijevo. Znači, drži se na ovom komadu PPL-a. Ništa. Sad ću staviti filter unutra. Evo ga. Gore se drži nekako. Ovo da će biti ok. Ništa, idem sad nagurat filter unutra. U to kućište. Nekak sam ga uspio nagurat unutra. U to njegovo kućište. Moramo ušelno to stegnuti. Treba sam to crijevo prije stegnuti, no dobro. Mogu je naknadno. Znači sad moram iz filtera tu zakačiti. Ovo sam morao odrezati jer jednostavno nisam mogao skinuti dole. To ću sa skalpelom i to ću si odrezati koliko mi treba od ovog crijeva. Staviti šelno i stegnut. Znači na jedvi te jade sam ovo uspio nagurat gore. Znači jednostavno ne znam ko je to dizajnirao, zašto, kako. Katastrofa. Još nisam ni siguran da je ovo sve stegnuto dobro. Iako ne mogu okretati normalno. Ne znam. I onda kontakt da vidimo će biti gorivo. Da li će ova pumpa protjerati.
Evo ga, procurilo na sve strane. Što je dobar znak. Evo ga ljudi. Stegnem ovu šelmu i mogu ići probat da li auto radi. Kaj pak sad ono? Šta je? Evo ga ljudi, auto radi. Iako mi je gorivo pri dnu, moram ići točiti. Ništa. Idem se ja fino provozat, vidjeti kada će biti, nadam se da me neće ostaviti negdje. I to je to. Do sljedećeg videa. Nadam se da neće biti iznenadni servisi ko ovaj. Bog. Ej da, like, share, subscribe.